Zeleni pozdrav, baštovani! U današnjem videu ću vam pokazati koje sastojke dodati u zemlju da bi paradajz ostvario veliki prinos. Evo kako ja sadim paradajz. Prvo napravim kanal u koji ću posaditi paradajz. Trudim se da što manje uznemiravam tlo. Zemlja u mojoj gredici je dobra i rastrasita. Kada sam to završio, raspoređujem rasad paradajza na željeni razmak. Preporučeni razmaci su od 35 do 50 cm. Ja volim da svom paradajzu dam mesta, pa ostavljam 50 cm između biljaka. Ovo će kasnije pomoći kod adekvatnog provetravanja, što će smanjiti mogućnost od raznih bolesti. Prvi sastojak koji dodajem u zemlju je mikoriza. Mikoriza je simbiotska gljivica koja će se povezati sa korenovim sistemom našeg paradajza, proširujući efektivnu površinu korena kako bi biljka lakše apsorbovala vodu i hranjive materije, posebno fosfor, azot pa čak i mikroelemente poput gvožđa i cinka. Ova poboljšana apsorpcija značajno će ubrzati rast i pojačati otpornost biljke na stres i bolesti, što će rezultirati zdravijim i jačim paradajzom. Pored toga, mikoriza stimuliše razvoj korisne mikroflore u tlu, poboljšava strukturu tla i doprinosi dugoročno zdravlju zemljišta, što sve zajedno vodi ka obilnijem i kvalitetnijem prinosu. Kada naš paradajz obilno rodi, problem na koji može naleteti zbog puno plodova je velika potreba za kalcijum. Zato, sledeći sastojak koji dodajem su samlevene ljuske od jaja. Tokom vremena sam sakupljao ljuske koje sam samleo u kuhinskom secku. Kalcijum kojim su bogate ljuske jaja na ovaj način će se lagano oslobađati u tlu i bit će dostupan našem paradajzu kada mu bude najpotrebniji. I na kraju, neizostavni treći dodatak je organsko pelletirano đubrivo. Paradajz traži dosta nutrijenata i ako želimo obilan i zdrav rod, potrebno ih je obezbediti. Ako želite dobar paradajz i zdrave biljke, nemojte štediti na đubrivu. Za nas baštovane, pelektirani stajnjak je odličan izbor kao organsko đubrivo. Ono će postepeno oslobađati ključne nutrijente što omogućava ujednačenu ishranu biljaka tokom sezone. Obilje potrebnih nutrijenata će rezultirati paradajzom bogatog ukusa, mirisa i intenzivne boje. Nakon dodavanja trećeg sastojka, vreme je da se rasad paradajza uspravi i zagrne zemljom. Ostanite do kraja videa za još jedan bonus dodatak. Nakon sadnje obilno zalijte paradajz i posle toga ga nemojte zalivati nekoliko dana kako bi stimulisali korenov sistem da krene šire i dublje u potrebu za vodom i nutrijentima. I na kraju, za malo da zaboravim, četvrti bonus element je iskusni baštovan, zlatni retriver koji pomno prati i nadgleda sve. Ovaj poslednji element je naravno opcioni.
Ako vam se dopao video, pretplatite se besplatno na naš kanal klikamo dugme subscribe. Potom kliknite na ikonicu zvonce da bi pravovremeno bili obavešteni novim objavama. Lajkujte, šerujte i komentarišite video. Time ćete pomoći rad kanala i olakšati nam da vam u budućnosti pripremamo još ovakvih sadržaja. Vidimo se uskoro i zeleni pozdrav!